China ram hian changkan na lama ma an son chak ema chuti rualin cholem lama po ma an son viau ni in alang cholem an siam tam takhi mihring te hrisel na tan po thil thalo tak ani bok tun tuma chuan China rama cholem an siam hrang te bi chian na kan nei don ani bong salem bong saman hi China rama chuan a to hlea kezi khat hi US dollar somni pani tanga somni paruk inkar ania China poisa chuan yen za somruk atanga za somriat inkar niin India poisa chuan cheng sang khat zariat somnga panga tanga cheng sang ni inkar ani bong samanga sumdona kalpui tu te chuan saman tlom entirnan arsa varak le voksa te an mangta zoka achan chu heng sa te hi kezi khat US dollar thum ani wang niin yen somni lekte ania bong salem siam nan an mang thin bong sa ang turin thil rang an chopol thin ani hetia an chopol nu hian bong sa hi thial thei tur le fan thei turin gelatin thil diak an pol le a apon lam landan thleng hian bong sa tak nena in ang turin le riat san thei lo turin bong sa tuam tu apon lang chu an pol le thin bok bong sa zur then khat te pon bong sa ning noi le ako chung te bong salem siam nan hian an mang ve le bok ani ti chuan heng sa te hi an sa som ta veka customer te pon bong sa tak angin an ngai te thin ani aman hi a aya tom le zuanan sumdong then khat phei chuan bong thi to sa te an mang tangkai le bok bong salem hi bong sa tak tharlam tak an theinan rong siam tu an pol le a entirnat carmine le nitvat angte tin heiba ka hian then khat chuan artui stars le plant protein te chopolin an siam le thin boka kan soitak rong le gelatin angte po kha an tel le boka heti lai hian sa pakhat ma he an thil siam chop hian apai lo thung ani Mongolian meat bong sa peklian tak pakhata hian a aya te a chunga pek pani apaya restaurant na pek pakhat hi asiam tu ten yen ngain an leya ti chuan restaurant na an song bo hnuin yen somnga pariatin an zur le thin ani an hlep chu thatak khi ni rangot mai Mongolian meat siam nan hian varak le voksanoi phosphate sodium citrate carrageenan le thil rang te an pol khom ani Chiao now New Street Guangzhou papakhatin he Mongolian meat hi aleya dora azur tu pain bong sa ni ngei thu alo sila nima sela in lama a ho nuwa sa hi a han zai che chuan a zai som thei tamang lova achar nan hian englu nge a man a rethiam thei lo ani sa chunga var hi glu ani ya meya hliau hian akang ol sam hle bok plastic ang chin rim anei bok ane he sa hi kezi khat yen zani nan zuara kan muang hian bong salem chu hetiang hian an siam thin ane beram salem bong salem ang thovin beram salem po hi alei tu te tam tak timang ang tu ane an shal chu donin beram hi atak sapeng sang hi chen shan masak phot ania ti chuan endik na anei nuwa bazara zorchin ane amaro chu sumdong chen khatin aman ti hniam nan asa chelai deuh chu chemical ingredient mangin an song bol thina ati tui tu tur sang an tel thin alem le atak hi hriachan har tak ane sumdong chen khatin enzyme zom khom thei tu tur an manga varak arsa le bong sa te chopolin beram salem hi an siam chhuak thin ani papakhat chuan beram sa China festival a aleya sa hi ai nuwa chau achunga hian chopstick a omti a hre chuak in bumna ni ti chiang takin a hriat chhuwa pha ta ani
plastic rice cho hi kan ei fu thina ma se cholem awm the hi ilo ring lo mai thei plastic rice an siam thin ti hi ilo shave to em plastic var khol changa lo chuak changphut me ban ne na inang em hi atop lama chuan akal pheya ti chuan khol danga dalu le ani asiam dan kalmang sang sang azo fel nuin khol hian bu var te tak mai aron siamchhuak ta ani bazara bu an mu thin hi atlang puin atlebi klea bu tak tak nen adang lam bi kle he bu siam chop hi chiang taka en chuan a mor lam hi azum bik a achunga hian bubble te tak te aum boka a pian mang adang lam bi kle alan danin bu an zor chu hi bu tak tak ani lova rice wheat corn le stars bel khoma tanga an siam niin tin hei baka hian thil dang chemical an poltel boka ti chuan bu tak tak ne na inang em chu an siam chuak ta ani danglam na omlo ilo ti mai theya amaro chu nutrients chakna tam tak hetiangan song bola wang hian bu hian a hlo ta a chawata na rin bur chu thil thalo tak ani tun nailok pokhan bu chuak thara oma hem bu danglam tak hi natural green rice tia shiat ania north east china lamami niin mase kumni liam ta chang chau khan nga event aron lo chau he bu hring hi arong pa ngai shim anga soyani blogger pakhat chuan he bu hi keji khat yen som paruk le chan ve man ani thua soya US dollar ni le point thum man he hi kabu lei to chuan ala to ber ati amaro chu he bu po hi siam chop alo ni asiam nan corn flour spinach flour mulberry leaf powder fresh bamboo leaf powder le tui an mang ani he bu hi chum nuwa alang fresh le a ma se rong hi tlemin anda deu chum nu hian gluangin a oma thialin gluang main a ompok ani toxic noodle papakhatin keji chanve yen somin aleya mase in lama thil dang lam tak mai amhu chuak zanko in noodle hi tuya achi nuin a hu theimi lova ti the atum point a thlep theimi lo bok he thil thleng hian ama athon ema wangin a eidu talo ani customer pakhat phei chuan bazara noodle an leile to ngai lo tur thu asoi achan chu dor nei tu pa hne na eng noodle ber nge kan leyang ti zona zota alo sil du lo wang ani hei hian rin hlel na lian tak asiama noodle siam na changphut an man hi adang lam deuh bik emni don an hnuwa hepa hian an thenom noodle a sumdon na kumsom zet local pui to hne na changin thu hriat anei ta a bazara noodle tam tak hian cogenic substance apai ti asoya antinan borax damdoi bol lo chikhat hei hian an lan dan thlengin ati danglam ani noodle borax atanga siam hi chu apon lam hi amam tha ema rong eng dallam apubok formaldehyde chu noodle lan fresh theinan antel le teu thin bok noodle nemo dewa strengthening agent antel thina tin cosmogenic chemical antinan sulfur dioxide alan moinan an pol boka ei chak tak anga lan lai hian risel na ta na thalo hle ani noodles lem hriat theina tan blogger pakhati experiment aneya microscope endik na ahan nein granular substance tam tak amua tin he noodles hi a fei baka aban mi lo bok borax detection mangina test lea borax a ngei ti a fin fi bok ani